بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله نامه که باز مهربان و بی اندازه رحم کنوکن. هل أتاك حديث الغاشية؟ چه زرطی گورا احتو سر بود قیامت حال؟ وجوه يومئذ خاشعة بعضین دیمی بند آرو چا زلیل و وار. عاملة ناصبة کار کرتگین و جنگ بودگی. تصلى نارا حامية سر بند ما آسا روکی. تسقى من عين آنية آپ واری نگبند چا چمگا لہڑی. ليس لهم طعام إلا من ضريع کہ نیست پرایا وردنی چیز بید وریع. لا يسمن ولا يغني من جوع کہ نہ پزور کن تو نہ گوجنی بارد. وجوه يومئذ ناعمة بعضین دیمی آرو چا بند تر و تازه و وشال. لسعيها راضية جوتی کرتگین و وشال و وجنود. في جنة عالية من جنت و مزن شانی. لا تسمع فيها لاغية نعیش کنند اما ای جنتانی تها بیهوده گپ و خبر. فيها عين جارية ای تها چمگی تچوکی نبی. فيها سرر مرفوعة ای تها تحت بند برزه. وأكواب موضوعة و کنزگ پر رو ایره. ونمارق مصفوفة و بالشت ریزگ ایره. وزرابي مبثوثة و چیرگیش تالان کرتگین. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت زنا این نگندند هشترا که چون پیدا کنگ بوتا. وإلى السماء كيف رفعت و نچارند آسمان گورا که چون چست کنگ بوتا. وإلى الجبال كيف نصبت و نچارند کوهانی گورا که چون مک کنگ بوتا. وإلى الأرض كيف سطحت نچارند زمین را که چون چیرگیجگ بوتا. فذكر إنما أنت مذكر و تو پند تو نصیحت بکن. حقیقتا تو پند دیو کیے. لست عليهم بمسيطر تو نہ آئینی پانگ و شبانگ. إلا من تولى وكفر بل ہر کسا کے دین تاب دا تو کفر کو. فيعذبه الله العذاب الأكبر بڑا آرا عذاب دند اللہ مستری عذاب. إن إلينا إيابهم حقیقتا میں بڑا اتوامنا نی برگرد. ثم إن علينا حسابهم پدا میں ڈوبا ہو ذمہ اشانی حساب گرے گی.